sagantaa ifxaara mootummaan Itoophiyaa uummata musliimaaf qopheesse irratti arrantana masqala addababaatti ergaa guddaa qabu dabarsanii innis maali nuti kana dura osoo gartee mootummaan Dr. Abiyyiin dhufin dura musliimni gartee biyya Itoophiyaadhaa akka gartee zeegaa lamummaa gartee lamaffaadhaatti ilaalama ture ammaan tan ammoo bulchiinsa Dr. Abiyyi eega dhufe musliimni Itoophiyaadhaa akka gartee biyya kun gartee tiyyaatti if ilaalaa jira saniifuu baay'ee gartee itti gammannaa jirra ammaan tana musliimni Itoophiyaadhaa biyyi tun gartee tiyya jee itti yaadee waan dalaguudha qaba filmaata dhufuurrattillee hirmachuu qaba jaanii ergaa guddaa dabarsan jechuudha kana wal qabatee akkasuma immoo biyyi Itoophiyaadhaa hulaa galaanaa dirqama barbaachisaa jeeti majlisni gartee Itoophiyaa walii galaachuudha ergaa kana immoo hawaasa musliimaatiif dabarsee jechuudha akka gartee musliimaatti Itoophiyaadhaaf uummata Itoophiyaatiif balballi hulaa galaanaa dirqama akka ta'e dhaamsa dabarsanii jiran jechuudha viidiyoo kana dhageeffadhaa. ሀገራችንን አማን አላህ ያድርግልን። ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያድርግልን። መንግስታችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ህዝቡን አማን አላህ ያድርግልን። ለሀገር የማይበጀውን አደብ አላህ ይስጥልን። ዓለምንም ውጣ ውረድ ሐቃችንን በሰላም በደስታ የባህር በራችንን አላህ ይመልስልን። አላህ ይመልስልን። መንግስታችን ተናግሮ ያልጀመረው ጀምሮ ያልጨረሰው ነገር የለምና የባህር በራችንን ዓለምንም ውጣ ውረድ በሰላም በፍቅር አላህ ይመልስልን። ልማታችንን ዘላቂ አላህ ያድርግልን። ሰላም ዘላቂ አላህ ያድርግልን። ዓለሙን ሁላ ሰላም አላህ ያድርግልን። በየባገሩ የሚሰማው ደም መፋሰስ አላህ በቃ አላህ ይበለው። በዚህ ረመዳን በሚወርደው ኸይራት ይሁንበት። ከሀገር ኢትዮጵያ ጀምሮ ሁሉ ዓለም ሰላም አላህ ያድርግልን። አማን አላህ ያድርግልን። አማን አላህ ያድርግልን። አማን አላህ ያድርግልን። መንግስታችንን ህዝባችንን አማን አላህ ያድርገው። ኢትዮጵያ ድሮም የሁሉም ፈርቀዳጅ ናት። የሰላሙ የአማኑ ፈርቀዳጅ አላህ ያድርጋት። ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወአኺሩ ዳዕዋና ረቢል ዓለሚን።